Sit back and enjoy your autonomous journey. Peking je aktualno svetovno središče avtonomne vožnje. In čas je za tehnološki vrhunec našega tokratnega obiska Kitajske. Smo v pekinškem južnem območju Yizhuang in tukaj se nahaja avtonomna cona, kjer domujejo avtonomna vozila. Naprimer, avtonomni policisti, avtonomni pometači, avtonomni smetarji in takšni, poglejte, robotaksiji. Čas je, da sedemo pravzaprav v superračunalnik na kolesih, ki ima več procesorske moči kot povprečen podatkovni center pred 10 leti. Čutila robotaksija so po večini skoncentrirana tukaj na vrhu, v tem strešnem modulu in pa na splošno okoli vozila. Skupaj ima robotaksi kar 34 čutil in tehnično najbolj napredna je 9 lidarjev. Poglejte, enega, na primer, lahko vidimo tukaj. Kje pa najdemo možgane robotaksija? Ti pa so tukaj v prtljažniku pod prtljažnim dnom. In to prtljažno dno jaz zdaj sicer lahko dvignem, lahko spodaj pokukam, ampak tehnika, ki se skriva tukaj spodaj, je tehnološka skrivnost. That's the brain. Pa gremo na prvi testni krog z robotaksijem. Sit back and enjoy your autonomous journey. For your safety, please fasten your seatbelt. No, za robotaksi to sicer ne bo testni krog. Here actually we have almost like several hundreds of robotaxi already public facing. By saying public facing means that you can already directly use, for example, our application to directly call the robotaxi and pay for it. Per car we have more than 20 bookings, around 23-25 bookings per day. So it's already commercialized to public. Pony AI deluje v tako imenovanem geofencu. To pomeni, da lahko vozite le po območjih, kot je na primer okrožje Yizhuang. In ta območja so bila predhodno 3D skenirana in tam je infrastruktura pripravljena. Zunaj tega območja robotaksi ne more delovati. The robotaxi actually is not only in the car and also is even not only in the autonomous driving technology. Of course, it's critical. But actually, it's the whole, I would say, ecosystem. Because, for example, we need to work with, for example, our OEM partners. We need to also work with our fleet operation partner. We need to also work together with our regulatory partner, the government or agency. And also we need to also work together with the citizens to have like public acceptance or understanding, not try this for curiosity, but also to experience as one of the new mobility method. Right now in Beijing, this whole area is more than 200 square kilometers. Okay. So actually not a small area, but you know, Beijing is huge. Yeah. So it's a small area comparatively in Beijing. In v taksi seveda ne moremo sesti na vozniški sedež. Ta je bil včasih rezerviran za varnostnega inženirja, zdaj pa so v Pekingu dovoljene vožnje popolnoma brez človeka na krovu. 3 smo trenutno v avtu, lahko pa bi bili 4. Ampak kaj je tukaj zelo zanimivo? Poglejte, pred mano je takšno pleksi steklo in tudi sovoznik ima ob strani takšno pleksi steklo, zato da ne bi s kakšno panično reakcijo kakšen potnik ob nepredvidljivi situaciji tam segel proti volanu, ker če bi to naredil, bi dejansko lahko ta avto upravljal, kar pa si razvojniki ne želijo. Namreč take situacije so lahko zelo nevarne. Da smo pa malo bolj mirni, imamo pa tukaj skozi celoten čas vožnje na zaslonu prikaz, kaj ta avto pravzaprav na mesto voznika zdaj vidi. Vozilo ne le vidi ovire, ampak jih smiselno razvršča. Sistem predvideva gibanje in tako zavira, še preden pešec dejansko stopi na cesto. Tukaj lahko vidimo, da zaznava druge avtomobile. Tukaj nas zdaj en avto prehiteva, vse mrtve kote zaznava. Tukaj pa vidimo zdaj zeleno luč na semaforju. Zdaj bomo speljali iz križišča in to bo dober test, kako hitro bo recimo to speljevanje potekalo. Kateri bo prej speljal? Običajen voznik ali robotaksi? Ja, robotaksi je speljal v tem primeru nekoliko hitreje. Da vidimo, kako bo zapeljal v levi ovinek v križišču. Lepo sledi tej notranji liniji po črtah in potem izbral bo skrajno levi pas. Zelo naravno deluje ta vožnja. To križišče je še en odličen primer, kako čutila robotaksija vidijo pravzaprav več od voznika. Zdaj je na primer moj pogled tukaj
na desno stran, odkoder prihajajo nasproti vozeči avtomobili, popolnoma blokiran, robotaksijevi lidarji pa tukaj lahko vidijo tudi malo izza vogala. In poglejte, tukaj so se zdaj avtomobili ustavili in zdaj lahko speljemo. What's special LiDAR is maybe, actually, as far as I know, Europe, we don't have that one yet, is the blind spot LiDAR. So this is a very small, affordable LiDAR, but very good at detect close distance, unpredictable behaviors like scooters, pedestrians. I think you already see a lot. For camera, you will always have some missing of perception. But for level 4 technology, it's different from level 2, is that safety first, no collision, and find a balance between comfortableness and efficiency. We call it the impossible triangle, because as you can imagine, if you want the safest way, then you should maybe do a lot of brake, and then you lose the comfortableness. Yeah, so our job, actually, the AI level 4 algorithm is real-time calculate the balance between the 3 dimensions dynamically, how to make it safe, but also feel comfortable. I think you will experience that later by yourself, but also efficiency as human driving. Ko smo se prej tukaj do te upravne stavbe Pony AI peljali z običajnim taksijem oziroma z običajnim taksistom, me je ta vožnja... Si bil bolj pozoren, ne? Pa Ja. nervozen mogoče malo, ja. Pa zelo podobno sta vozila. Tale je tudi zelo odločen, kar zamenja pas in potem prehiti kakšen počasnejši avto, če je to potrebno, ne? Namreč algoritmi sistema Pony AI so znani po tem, da so bolj asertivni oziroma manj neodločni, kar je pravzaprav za robotaksi kar nujno za preživetje v pekinškem prometu. Sometimes the taxi will also horn by itself. Really? Se je paniko naredila. No, to je bila pa zdaj kar zahtevna situacija, ampak robotaksi se obnaša kot zelo izkušen pekinški voznik. Sometimes it's the remote operator. For example, the vehicle is somehow blocked, then the vehicle will call the remote operator. It's like, help me, and then remote operator sometimes can also horn from the back end. Yeah, but most of the cases from the vehicle themselves. In če se sprašujete, ali je to varno za potnike, tukaj pridemo do redundance. Conventional passenger cars only have like one steering system, one braking system. You only need one because the driver itself is the redundancy. But when we do driverless robotaxi, because the level 4 autonomous driving requirement, the car always need to be taken control by the AI or by the computer that not allowed sudden human intervention, no matter in the car or remotely. So that's from the beginning is prohibited, not designed that way. So that's why this vehicle, we collaborate with Bike, Arcfox. They are mass produced in the manufacturing line with all the redundancy system available. Pravzaprav sem pred to prvo vožnjo z robotaksijem pričakoval, da bo avto negotov, da bomo pa gledovali ven, ampak v resnici, če popolnoma pošteno priznam, jaz bi se upal dejansko tukaj na zadnji klopi zdaj zatisniti oči in zaspati. Kar pa Kitajci tako ali tako zelo radi zadaj počnejo. Algoritmi so specifično optimizirani za kitajsko urbano okolje, kjer je gostota, naprimer e-skirojev in dostavljavcev, ekstremna. When we launch our robotaxi in the new country, definitely we need to do some new R&D works to adapt the driving behavior. Like, because we want the AI driver as a local driver, not as a Chinese driver. So that's the R&D homework we need to do by ourselves. But at the same time, we also need to work together with local partners, also with local authorities. Smo v bistvu v dogovorih, da projekt zaženemo tudi v Ljubljani. Poslali smo tudi že uradno vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo, da nam dovolijo komercialno uporabo vozil najprej v Ljubljani, potem pa po celi državi. Videli smo danes, da tehnologija je zrela in da lahko začnemo z testiranjem, mapiranjem in seveda v roku 6 mesecev tudi z uporabo robotaksijev tudi v Ljubljani. Na Kitajskem so ulice široke, ravne, izgledajo bistveno bolj predvidljivo kot v Ljubljani. Bo to mogoče oziroma možno sploh speljati v Ljubljani? Absolutno. Tehnologija je pač tako narejena, da vse to lahko uporablja, da lahko vse to zazna. Seveda je pa potrebno v vsakem mestu, v vsaki državi narediti mapiranje in oceniti, kaj so tiste razlike, ki jih mogoče tukaj v Pekingu ali pa v Shenzhenu ali pa v Dubaju nimajo in se temu pač software prilagodi. Danes smo testirali že 7. generacijo, ki je v bistvu že v uporabi 10 let, investiranih je bilo preko $1,5 milijarde za to, da se ta sistem izpopolni in jaz mislim, da je tehnologija res že zrela. Lahko pričakujemo, da bo
v Ljubljani takšen robotaksi za začetek imel voznika oziroma nekega operaterja? Ja, uvedba je razdeljena v 3 faze in vsaka faza traja približno 6 mesecev. Prva faza se imenuje mapiranje in testiranje, tam je prisoten tudi voznik v primeru za kakršnekoli posredovanja. Tudi v fazi 2 je še vedno prisoten, vendar nima popolnoma več nobenega vpliva na vožnjo. Faza 3, zadnjih 6 mesecev pa v bistvu vozila vozijo popolnoma sama, robotsko, avtonomno in ni nobenega šoferja, nobene intervencije.